Ebusia for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHSO. Gano wahala jumedie ena ebre asose enenso yede ebesumu. Na ene de said ye D4 adoso ewo memu no dane da enkomhye bebre ena eba na ebusia for video bi trendy ewo social media efa enkomhye bi a ye sofo panyi bi Nigeria sofo bi professor ye that was ye afia etwam 2019 emu na ene de ye prophecy no aba bepiem a ehu ebehia say ye beka ehu asem because ensem no the dodo na ne fare by na nkasa efa ye mampanya wote akonwa eso his excellency Nana Dankwa Ekufu Addo na ebusuafo moma yembunra ensem no emu Nigerian man of God Addo na enani din ababeto abonten prophet Emmanuel Chinonso Steven what the bread taking prophecy be aba abonten ede afa ye mampanyi his excellency Nana Dankwa Ekufu Addo ehum na this prophecy eba ye ewo afi etwa mu se de midi kan 2019 mu and that prophecy no eba ye ba ye hwe se de say ana ye tutu ye ni ye hwe enoma ekoso a ana etwa ye mampanyi ehum ehia na eno ena masa video we circulate ewo social media na in the video no yete ye anase abeto edwa ese ye nyame ni peyi wode ensem bi etu edwa efa ye mampanyi ho na nsem ni nyina esem ye mampanyi ehu behia se oman mu ni nyina no ye besori agina na ye bo empire ede amano denti ena wo kasa ensem we na wo kanu na wode etu edwa ese wo hu ye honhom fam anase edi ye fam no wo hu se ye mampanya wote ye akonya kase so obo ye mampanyi susu ni dim wo yare na yare ni mu no ebe start e de free se wo bebo ewa wo beti chest pains ya ewo ne bumu na ebiemu so wo bebo ewa na ye wo mo be ye o magency wo mo be yi e de free timamufo na so wo be ye o magency wo mo ma ne mba into the public and as a limelight na say ma wo bia ente into wo mo be ye katasummu mu aso ewo asem no ehum na ebiemu na wo san edi to edwa esem afei wo mo betena ho ama ensem no age ensemu awie na say yare na age ensemu awie na afei no medical protocols nyina no ebeye useless a entimi fa bibia emba no eho eno mbe yo imagine say wo mo ede beba into the public ama wo bia atie na ebiemu nsusu no wo mo de ba abontin awie krampo na enkonkon say ebia wo mo de ba abontin say ye pe solution na ebebo amampanyo nemom wo mo ebe politicize ade no na osa etosu ebiem na wo kasem enam sa ye nintino because of say wo mo de be ye politics wo mo enhwe enka na ebe mo de be ye amanyosem ko we be ba be kan de we be ba be kan de we be ba be kan de na say ni atwentwen enioma eso entino edini wuo na ebeba we ene ensem a wode atu edwa na abusua moma ye nko ne nkonko hwe video no ye ba ye beto a ensem no eso. Ghanaians should pray for their president. What I'm saying concerning the president of Ghana, Nana Akufo-Addo, he needs to pray. I saw him so sick, and this sickness started from cough, chest, from cough. It looks as if he was having a chest issue, but they refused to discuss it with the public. With what I saw, the thing began to trend as a public news. Now, when the thing came up, instead of them to look at what the issue is, they began to play politics with it. And as they began to play politics with it, it became a very louder issue. The Lord said we should pray so that the president of Ghana will not die. Nyamini pa Nigerian man software ya na prophecy Emmanuel Chinonso Steven wode etu edwa na chese ensema work kano magana for twi adwin asi eso although say wan bo say coronavirus anaza ibaye nim say coronavirus ne symptoms no ebia ne cough ne ho nkro ne bai enti no na chese de work kakono na chese fa yare ya ehum na ebiemo abusua mo bekaya
yes senior minister Osafumafo ono okamampanyi ho woka the inner circle of mampanyi womo ene no ekọ ne neba wonu mu yare yi wanya bi ama member of parliament in Ponifei Ubohu Carlos say wonu susu wonya bi ema say kwa chief justice Krampo wonu susu susu yare ya den abono ema che say ye kan na ya enua bema ya dodo na anim no Sir John wonu so yare yi bo no wonu mpo ne de wo de akwakwakopie mu ewo asamando na eba ye nyina yi mampanyi wo he de ye te ya ene se mampanyi wa ye self isolation wa isolating home e de free ye nipa mu all because of say wo bemben no enya bie enti eno na atwe Ghana fo adwen akwakosi ye sa prophecy yi so ama wo susu se ebia na mampanyi his excellency na nadodan Akufo-Addo coronavirus na covid-19 yi wanya bi ba je se empanifo ana se wo mo maka no empese wo mamufo ebehunu se mampanyi enya bi enunti na wo mo adi etu edwa se ono a ehwe se de wo mo menya bi atwa ne ho ahyenti wo isolating ne ho no na che se ene sofo no ne nsam a wo kana ne nkomhya wo hye no 2019 no ene no esesa so eye papa na dodo na eka ne se yampam because ye yade yi kurampo eba ye mampanyi gina ye se still easy enhwe se ye voters ID kurampo no ye be ye enti no kurampo ema ye hunu se political way na sofo Emmanuel prophet Emmanuel Chinonsu Stephen work no kurampo no na che se wo ma start ye ade ne political way no na ewu na wodi etwa ato no na Ghana fo bi no anso so adwan ye omontanta se bi empire so se Ghana for ye empire man dia enye ye betimi abo ede aman because said there won come share na covid-19 mpo enya maye na won come share ababa besisi so na ye hwe se coronavirus aba na ya reyi na wa nkrofo ebo ne ho nkro ne ba na se enu abi so na wo kan 2019 de na chese ye fa enya dwuma by owuo ne de na bi ye twam na akwakwa ye se mampanyi a wote akonwa so ye baba benya mampanyi a wo mote akonwa so wo mawu empire no because uyi professor John Evans Fifi Atamos ono na wote akonwa so e na wode call ye na se Akufo-Addo so ye mampanyi his excellency ni de wo se ye de ema no wono so e de ne de akwakwa na ye twese ye be record sitting president dying dodo entino ewuo ne de ye be ye de ye betimi abompa ye ama no etwam wo ho nanso so ebinu mu achese wo mu ne se sofo yi hype na wope edin na wope agie enunti na wa hyeda kwakofa ne sa ni old video de ababonte no ene wo mo so etwa bon wa unim Ghana for ade papa na kurampo no ye bedi watem boni ye bedi watem wo ye papa ye be ye wo ye boni ye be ye na abusua mo mamenkenkan adwentwe no bi emfa emamo ye nua from junior wode eba wo say Akufo-Addo must live to witness the bitter defeat on the 7th December 2020 wono ne de no wo hu ne sem ye mampanyi eni kwan so owu adenti a wono de nchiremu se wo se wo hwe nkugu a wo bedie wo 2020 abato yi mu enti wo se wo tena se hwe sa de ntu wo pan de wono wompene ma owu no emba ye mampanyi so nanka obi a wo mpo so obi bewo otimi ka se won tena se hwe ni defeat de a etimi se nipa no wanye NDC de na chese de bekesa menka obi asem ni statement o make ye na me chiremu ye nia Kwabena can day wode eba yo say if he is a man of God he should speak to God to stop this Boko Haram from killing the innocent people in Nigeria. Wono so de so for na kan hu ni se so ye nyame nipa mpa dia ene wono so no wanya den won kasa enchire nyankopon na Boko Haram for wo mu kunkum wo mu nkrofo no wo mu enja wo mu ekum ye nua bi so Addo de eba o say a pastor said Nana Addo will die and you are insulting him. When Owusu Bempa said Mahama running mate will die, what did you tell him? Or no so no one funny day about him so will make a point about say Nigeria so for babonting. Our Becca said Mampenyo Takunya so ebe when 2020 impono watch and go shadada. Mo say na you know mo boafu mumuni ya makut matiko kum
che se yenya mo mpai to mo mpai ye nade ne ho nkro ne ba nanso so ye reverend wusu bempa etina se ka se ye professor na Jeno Poku Agyeman wono obewo na de na mutimi eka de che no aya se nya atwonoma no munyai ono so ne dia wode eba ye no Boatin Joseph there was a focus on your robot president and leave our human president alone to rule Ghana. Wono so hu ne say yeah one more robots anasa boduaba president na wodi wo so Nigeria no one man ani enko ne ho no nja ye de na nipa edi yeso no wonja no emfa emaye na nipa kan say we ya waka bone say otimi ka cheni so wonya yi ni robot de Ghana de yem pass empo na so bende nyame ba na Sandra de eba ye o say Nana Addo will not die in Jesus' name. Amen. On the wabompa ye we see listen same Bible into on the day to ja amaye. Ye nia ejekum edia wode eba was say what we are saying is good, but also what we are saying is good, but let's look something here. We call Ghana a Christian country, Abi. Look, we are giving 1 hour for church service, but I don't want to continue. You have to know what is going on in this country. No so at the end no. Na ebusia wono ne de ende so hu ne se Ghana ye se ye Christopher mine. En so ya ma ye don hwere ba ko se ye mfa enya sore. Na de aka de wo de ahye kokom enya de se wo beto so na wan to so mi me de mate ase. Ye nua bi so de wo de eba wo se God reveal to redeem. Prayer is the key. That is all. No so hu se nyankopon wo yi kira na wa sei enti no empai bonko ene betimi asi ade yi ano ekwan Nicholas de eba was say when a man of God speaks the wise one listen or sister nyamidi for ekasa enyansafo ena etie nti do wonyansa no wontie prophet anase nyaminipa Emmanuel Chinenzu nensama wodi etu edwa no ye na bi so de eba ye ni din enkan was Mr. President, please allow us to go to church for a long time so that we can pray and fast for you. I believe Almighty God will heal you in Jesus' name. Wanu so hu ne say en sorry ne say ye bia eno ena ebetimi aboa ama yade no yetimi aye prayer and fasting ede ama mampanyi ama wono so ne hu etimi atom na sa don hwere ba ko no wo bia ne ho a okwa ewo mampanyi ehu nti ebe ya wo ma ye emretenten na ye mfa endi jejuma ebusuafo wei ene adwintwe no bi a eba ye efa ensem a Nigeria prophet Emmanuel Chinenzu Stephen wode etu edwano ehu won so awo fie den e na wodwen efa ho ma yati ase se ye mampanyi covid yi wanya bi na empanifo kata so ma ye hunu mu se de ekwa omo twen akopim se beje nsem ansa na omo de aba abonte se de nyame nipa eken ana se se de wo kan no wo kan ye no na covid mba ye nti amini kwan se ye de etoto covid ehu Ebusia se de wadwen etrewu esi efabia obetimi de wadwen tre no aba ewo Toma GH. Your comment section, subscribe to your channel no, follow yen ewo your Instagram page at Toma GH_. Na ebiemu mi adoma na ewo en channel se de nya upload the video bia wetimi enya notification because en some no de ya so eda foma ye ni edi echi bibia no ye de beba ababa betu edwa na won so wentimi anhwere yen sema ye de ebebremu no ye mu nuaba mo somfo ekwia sika pa nene nso minimu edi ehye desene ye besane hye makrango chacha on se me catch o say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no monyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame